Senangnya berhenti melihat Jepang di Kenam Lapdau. Sampai ini ke signboard tu. Ang minit na halo na. Mas. Dahil kini gipong, kita nak artiling. Kini pawai berpotensi itu, kini halor dari gipong. Why? Dia kapung sengi la thiệt do shispa sau po kilo ma kapung ai kwai sengi. Dia kidang dan hi kidok ki barem ru dia hakani kapung ba ai kwai wai pan. Thiệt 10 kilo kapung kwai wai ma ngi la thiệt 10 kilo nomor kedua ka barem ru kanang dan inyo 10 kilo tam ni kedua ka barem. Jadi dadan gitu iba kwa ban kwai kani kapung wai ru la ban kontak itu nombor bang labo alas tu juga video. Dia kidan ru ki an ki kanun ba trai pung labo ba om sha ban kwai kenyang ne kwai wie amala dalam an safain. Nah ada ban ha ka bayde ba ka besar ru ban besar ya kidok ka pung kala don hang to ada thol lupa trai pung ba om sha ban besar. Look like a package here. Always take a chance when you're in here.